chipai vek kule in zawa in clear tu le ngai thatu zong zong te du sakna chipai kan buk mol chawa him le dam taka lom zel turin du sakna von lo chipai kan hlanon le chau Assam state topna hnuaya Lusai Hills district kan ni tir sang khat zare som ko pariat atanga chutin kumin sang ni som ni pani hi kumza som ni palina ani ve tareng mai khata tanga chut khan voi engomazat in thlan pui chi sang sang MP MLA MDC AMC LC le VC kan ma chon towa heiba ka hian kosan Paul NGO pressure group le engemo in thlan kan ma chon cham chi bok thin hruai tu tha fing le tlak nei tu chuan hu ho Paul om khom zinga tanga in thlan chu angai thin in thlan hi anuam in aphurom hle thina mi pui ro rena le lalna democracy in ngana bul pui ber ani bok kan hmalo ka hian MLA in thlan pui kan ma chon le don ta in thlan pui ma chon turin thlasom pali che kan ma bak le ta bok political party tinte an in singsa tran le ta sung mai ministry chelmek tu in sarkar le ngei tu min thi tha in tran an lamek poka ep tu party sang te poi ministry thar din ve ngei tu min tran an la le mek ta bok mi then khat la in sarkar lai shronon le emo ministry lo chel to thin party thlannon lia chothing herlum le thin ai chuan la en chin ve rim hi ahun to ti tok anom ve mek boka a then la in Aam Admi Party AAP zolpui sarkar ve se ti tok la bolo tu tak sarkar ang mo ti chu zoram mi pui thinlunga zona lian tak sudup dubrang chu anita he zona pui mo takhi achan na dik mu chu I han tum don teng miang in thlan pui anhaya political party tinin ram kai hruai an tum dan policy matter le party manifesto an tlang zar le ta sup mai chief minister hlui som tak pu holan in thlandona piang in political party tinten manifesto kan in zia that sia ka ati thin ka adik le mai party tinte thil tum hi uluk taka chia chuan a tha tho khat tlang pui thin ma se an ji ang taka hlotling diak kero an om ngai lem lo a thlona sum sem policy ngat phei chu an manifesto ang taka len chuak tu ma an om hau lo nin alang ber mai semral policy zuar ve ngai lo tela in mi pui ngai na tan hlo le tak lem thin si lo mi pui lam la bum fin zo an hek su atakin in tina sum an sem le tak ngai chuang lo ti thareng chungin a thoma le thu kan boya semral policy zuna anwai nget tlatwa sem tam thei ber tu nia in ziak thiama piang an vot le mai thin chu ani hmel mi pui an har chho huna me chuan pheng phel hepa khuwa atlai zo ta ti zong kan chang tonga kan zoram hian tin chuati ni reng anei lowang ti a hlom ta ani ber hi Mizorama political party masaber Mizo union khan April ni ruk sang kha zakwa somli paruk atanga January ni som pani sang kha zakwa somsari pali thleng khan thuneina an changa atira chuan common people union ti ani ma se mau tam tran sang kha zakwa somnga pariale ramboi sang kha zakwa somruk parukin anan boi wangin kalngaina tak an rebik lo ni ngei turani sang kha zakwa somsari pali khan mani in thia samin Indian National Congress INC nen an in choroi taringota an la mol mang ve deuh bok ani ma na eile ba zona konga economic policy mumal takpo an la nei hlei thelo kum sang kha zakwa somsari paret in thlan puya people conference brigadier ti sailo kai hruai sarkar aloding lea thlanga chawa upa ani ti an ke chida wangin in thlan that le ania people conference bok a sarkar le ta a ani khan human right committee dinin mipuin sipai ho diriamna an tor thin dodala thata kani
rambuai lai ani wangin atangkai hle ani hian economic policy mumal tak 6 basic needs cho kolphetha tui inpiak pawna bungraw phurna thingtlang chawikan le aizawl khawpui awm zeneya duan dan thar te ania ati puitling hma in sangkhat zakua somriat pali khan Congress Sorkarin a rawn thlak le ta ani sangkhat zakua somriat pali atanga sangkhat zakua somriat paruk tram chan ve chung Congress Ministry bok lo ding lein puhola CM ania Central Sorkar ruam manna in tram chan ve dang MNF President Pudengan Chief Minister na chelin min hruailia atu mama in e bar zona mu mal tak min hlui manawa sangkhat zakua somriat pasare First State Assembly in thana Mizoram National Front Party pulal denga kai hruai sarkar chuan hne takin sarkarna achanga in todel policy zamin zoom control policy akalpuya ma se van doi thlak takin ministry huang chunga boina lian tak a chuawangin malak na man po om lovin reipo kalpui ani ma in presidential rules in kanom zuita ani sangkhat zakua somriat pakua atanga sangkhat zakua somkua pathum second state assembly and third state assembly kumsom chung zet kha Indian National Congress pulal than hola kai hruainan huaya kan oma khati hun lai khan e bar din mun choi kanan New Land Use Policy NLUP kalpuenia ma se kan in todel pha chuang lem lo sangkhat zakua somkua pariat atanga sangni pathum 4th State Assembly and 5th State Assembly kumsom chung zongkha Mizoram National Front Ministry Mizoram thanga kai hruai alo ding lea kati chung zongkhan eile bar in todel policy Mizoram in todel policy MEP kalpuinia semral policy bok mipuin an achila kan in todel pha chuang hlei lova sangni pali atanga sangni pari le sangni pakua atanga sangni som pathum 6 State Assembly le 7 State Assembly kumsom chung kha Indian National Congress pulal than hola CM nan hoya kan omlea khati hun chung jong khan New Land Use Policy NLUP thami bok kalpui le ania semral policy tho kalpuin mipuin ana chela an beidong thom ana le hle loya kanin todel pha chuang lem lo ani kum sang ni song puriat 8 State Assembly chu Mizoram National Front Ministry Mizoram thanga CM kai hruainan huaya kan omle mek chunia November sang ni somni pathum thleng or turania hun tlem ala om eile bar in todel policy tan socio economic development policy SEDP an kalpui mek ania NLUP nen thumun ahming ero asang bokbone manta tiangvel ni berin lang mi puin semral policy an chang le thuop tamai chu ani hmel hle soi neu neu atam le tran tamek bok kan hun paliam to nu ki chik takin han thlir wangte ilung a oi mevem king in thlan pui kan paliam to zong a khian semral policy hian mi pui thinlung alu khat tlat thina wangin India khwale tuidik tak kum som poriat tling chin te chuan Constitution of India in dingna chan vo ape kangin kan aiwa ro rel tu thlang chuak turin zalen takin India khwale tuidik tak te chuan an dingna chan vo an hmang ngei turani he an dingna chan vo hi du thlana thiang hlim tak nen ram hruai tu tlak ro rel tu tlak ngei nian hria te chu vote mangin an thlang chuak turania ma se mi puin semral policy an achil bur awangin KS ho angmain apetam thei an bole huam dona ram hruai tu tha an thlang chuak le thei dono ani ti dar thalang phena chiang takin a thoina mu thei tlat mai 9 State Assembly in thlanpui kan hmabak meka November sang ni somni pathuma po hian aizol khopui le district capital a mipui tamjok ta chuan sarkar na la chel ngai lo political party thar de thirin tu in be savior lo ma se thingtlang kho mimir tamjokin semral policy bok an achile dona wangin semral tur nga le hausa apiang an sarkar le mai don ani ti chu kan kut pha kan sa chiang ang main alang le tar ro mai mi pui hian sum le thel ho achilovin thuak phim takin an du thlana dik voting right thi han mangam theu seng chuan o
ram hruai tu tha le rin tlak kan nei ve tawh mai tur a le mahse chawthing herlum bawk ei kan hmabak le chu ani hmel mange a tua te pawh lo Sorkar le se rom bung sawm pathum chang khat hi lungawi takin kan a men tlang leng mai aniang chu pathian thu lovin tu ma ro rel tu an om si lo ti ani kha ole tuna article ngai nom tak mai kan ngai thak tak sang ni le som ni pathum November thla Mizoram Assembly in Thlanpui kan nei tu thlir lok na ron siak tu kha Dr. C Lalram pana ani viewer te hne na ngen na se velila kan channel min la subscribe saklo te khan min la subscribe sak ngei turin kan somin kan han ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu zel thena turin notification bell kha in metanga ola in da don ya in zawa in du sakna chibai kan phuk non le ve ka chu